Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanaldaşları. Бүгүнкүнгө 19-iyun 2024 жылы Нукат айына караштуу Кайрагаш айылына келдик. Ошол жерде асфальт басып жаткан экен. Маалымат алган келдик. Журналистке лайк басып көтөрүп жаткансыздар. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, Аллахым өзү колдосун деп айтабыз. Балаңыздар колдор иштеп жатышат. Алла разы болсун демекчибиз. Ошого иштеп жатышат. Тоно иштеп жатышат балаңыздар. Алла разы болсун демекчибиз. İşlerine ilgilik. Bu hazır bir küçük polat ekan. Şimdi yetim boldan Allah razı olsun demekçiyiz. Turmuş Bokan kolu menen jana abet bergenlerге Allah razı olsun demekçiyiz. Kuduz uyuyacak açıklar. Kuduz uyuyacak açıklar. Şuradan bırak. Kengeş köşesi. Nukat'a karşı Kayraş ayının Kengeş köşesinde asfalt koyulacak. Bugün ikinci gün, geçen birinci gün yaptıklarında bugün ikinci gün olacak. Unuttuğunu asfalt. Bu iş başladı. Baranızlarga Nukat Kalçımetr kanalına oturan özümün altından teşekkür ederiz.
Koygun. Şundan şu. Ha? Şundan şu bağımlı da var. Orada amca. Duruyor. Evet. Duruyor 60. 200. Hayır ya. Sana yaşatır. Fatvay. Bırak taşlasak hey dur. Kalem sülük koyayım he. Karagaç yerine Ardağa assalamu alaikum. Şol Kengeş köçesi oңдолуп аткен 87-лер жакшы иш башташты. Ушулардын аркасынан дагы ушинтип балдар ар бир көчөнү оңдогонго Алла насип кылмасын. Ушул өтө жакшы иш кылышат экен. Кичине 86-ларда келип кичине жардамдашып, ошо каралтадан келип кичине эме кылайлы деп биз дагы кызмат кылайлы деп келдик эле. Ошол бардыгыбыз биримдик болсо бар жакты. Алла разы болсун бардыгына. Yumurtanın kavuşmadıklarının hatasları. Ağabey konusunda güzel aslayı layık basmayı teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tinç boyunca aman olacak.